urugamba niho rwaba urugamba. Intare za Sarambwe ntabwo zitinya bira bikoresho FRDC iri kuzana. Intare za Sarambwe n'amadubu ntabwo batinya bariya bacanshuro mu Blackwater bamaze kugera Uvira ku bwinshi, nta nubwo batinya n'ibikoresho biri kuva. Baravuga ngo Uburusiya bugiye kuza, ariko Uburusiya nibuza nabwo buraza guhangana na Amerika kuko bose bashaka inyungu muri Kongo. Ntabwo batinya Ububirigi kuko ni babandi baruma bagahuha. Nukuvuga ngo aka kanya mbabwira ngiye nka Clever Bemba, urugamba rurashyushye kandi urugamba rurakomeye. Ubu ngubu niho mugiye kubona intare za Sarambwe, ariko icyo nababwira, buri muntu nafunge afunga umukandara, afunga imishumi, yambare bote, abarambara botine bashyiremo amarase bayakomeze. Urugamba rurashyushye, ubu ngubu niho rwajya gushyuha. Urugamba navuga ko ariho rwatangira. M23 imaze imyaka hafi 4 kuva muri 2022, ariko ubu ngubu niho mugiye kubona uko urugamba rumeze. Igikoresho FRDC irakizanye kandi icyo gikoresho kirakoreshwa na M23. Yes, abakunzi b'Intare Official, reka tubifuze gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Ndaje rero ni Clever Bemba, nguko munabizi ndabakunda cyane kandi mbifuriza kumeza kugira ibyiza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Muri aka kanya rero ndaje, ariko nzanye amakuru y'umuriro, amakuru mutasanga ahandi. Ni amakuru y'ibiri kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha nicaye, amakuru ari kuvugwa mu bice bigiye bitandukanye, yaba muri teritwari ya Uvira, teritwari ya Fizi ndetse na teritwari ya Walungu. Hari ibivugwamo, turaza tubirebere hamwe. Abacanshuro bamaze kugera ku bwinshi yari muri teritwari ya Uvira, ndetse mu mujyi wa Uvira bakaba bari kwegera imbere, basa naho bashaka kugira ngo basatire intare za Sarambwe. Ikishe inyuma y'ibyo ngibyo ni ikihe? Turaza turebere hamwe ibikomeje kuvugwa kuri operasiyo Wazalendo bakomeje kwicara bategura, bavuga ko bagomba kugaba ku ntare za Sarambwe, bagomba kugaba ku madubu. Ibyo ngibyo byo byihishemo iki? Ibyo bari gukora se bimaze kugira izihe ngaruka, yaba ku baturage n'abandi bose bifuza ko liberation ibaho, ndetse n'abandi baharanira ko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa, badaharanira ko abantu bakomeza kwicwa, badaharanira ko ivanguramoko rikomeza kubaho. Nk'uko mwagiye mubibona, leta ya Kinshasa ikomeje gushyigikira ibijyanye no kwica, ibijyanye n'imvugo nyandagazi, n'imvugo ihembera urwango, n'imvugo iganisha mu kwica abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, higanjemo cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi, yaba bari muri guverinoma ya Kinshasa, yaba abasirikari bakuru, yaba n'abandi. Ubona ko iriya guverinoma ibica mu buryo bukomeye, ndetse n'abandi bakakorerwa iyicarubozo. Turaza kugaruka no kugura intwaro kw'igisirikari cya Kongo, ngo kiza ku mwanya wa 8 muri Afurika mu bafite igisirikari gikomeye, ariko bakaza guhashwa, bakaza kwirukanswa n'ingabo za M23. Ibivugwa rero gusubira muri Uvira kw'intare za Sarambwe n'amadubu, ibyo byitwaye gute? Turaza kuganira n'ibindi, ni byinshi tuza kuganiraho, ariko reka tumanze twaza kuri operasiyo n'ubundi zikomeje gukorwa na Wazalendo, zibasira bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze bashyizweho na M23 mu bice bigiye bitandukanye nk'uko bagiye babipanga. Ni ibintu bibabaje kandi ni ibintu biteye agahinda, ariko mbabwire yuko intare za Sarambwe ziradvansinga paka Kinshasa. Ntabwo ari uguhagarara cyangwa gukomeza kurindira ngo Amerika iravuze, kuko Amerika nta kidufasha, Amerika iri ku nyungu zayo. Bakunzi rero b'Intare Official, utari wakora subscribe, nakore subscribe ku Intare Official, ubundi akande share, ibiganiro byacu bijye bimugiriraho ku gihe. Ndabakunda cyane. Ibintu rero ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye, ibintu bimeze nabi. Reka mbabwira ko aka kanya ndi kuvuga ngiye Clever Bemba, mu maso yanjye, amatwi yanjye,
umunwa wanjye, umutima wanjye n'umutimanama. Hari icyo byerekana ko uno mwaka wa 2026 ugiye kubyara byinshi kandi ugiye gukemura byinshi na bimwe mutari muzi ko bigiye gukemuka. Ntingiye kumena ibanga, ndavuga ibiriho. Hari abantu benshi ndabyibuka n'ubu ngubu ndahakora kuri Anda TV Rwanda. Ibyo navugaga nkababwira ati ahantu runaka hagiye kuba Tombe, habaga Tombe. Abantu bakibaza ati se Bemba kuki amenya amakuru abandi batari bafite? Kuki se Bemba atubwira ibintu ako kanya bikaba? Abantu benshi bakomeza kwibaza kuri Bemba, kuri ibyo ngibyo, ariko ndaje kugira ngo mbahereze ukuri. Amakuru mvuga, amakuru mbaha ni amakuru nikurira ndani. Iyo mvuze ngo ndani ni henshi. Ndani muri Wazalendo, ndani muri FDLR, ndani muri Mayimayi, naho harimo abantu bazima. Ndani muri FARDC. Mu kanya maze kuganira, ntabwo mbavuga amazina kubera umutekano wabo, bari muri FARDC. Un colonel avuka Imuheto. Abakoloneli bavuka Imuheto cyangwa bavuka muri Bashari Mokoto ni benshi. Kapiteni umwe avuka muri Rucuru, ari Uvira kano kanya ampaye amakuru. Abakapiteni mvugana nabo bavuka muri Rucuro bageze muri 6. Nibajya kwica barebe uwo bica, kuko ndabizi yuko ubundi nabo bahari badahari. Abakoloneli bavuka hariya ni benshi. Hari abari Kinshasa, hari abari muri Ituri, mbese reka ndebe. Hari Koloneli Majido avuka Imuheto, hari Koloneli Gatangi avuka Imuheto, hari Koloneli Pendo avuka Imuheto, hari Koloneli Munyakazi avuka Imuheto kwa Mfizi. Sibyo? Nukuvuga ngo ni abakoloneli benshi nshobora kuvugana nabo hariya. Uwo barajya gushaka mwavuganye na Bemba n'akazi ke. Guverinoma ya Kinshasa irabibasira. Abakapiteni rero mvugana nabo bo ni benshi, n'abamajoro. Abo bose hariho n'undi mukoloneli niriwe mvuga n'izina ariko nawe uhavuka, ahubwo ni babiri. Abandi barajya baza bavuka hariya. Abavuka Inyamitabo, bakoloneli Bisukiro, abo bose barahavuka. Abo bose rero ni ukuvuga ngo turavugana nubwo banyima amakuru, ariko injyamenya aho bashaka guherereza. Sibyo? Bari muri guverinoma batayirimo, kuko nabo biteguye ko isaha ku isaha n'ubundi bashobora kugirirwa nabi. Abo bose rero kuba mvugana nabo, ntabwo niba bica bazabice, kuko n'abari gupfa n'abari gufungwa nabo ni abantu kandi bavukiye amezi 9 nk'abandi. Nuba ngo ari operation zamaze gupangwa n'igisirikare cya FARDC, bavuga ko bagiye kwica mu buryo bwihuse ndetse no gufunga abajenerali n'abakoloneli guhera ku maranke yo hejuru. Abo hasi bo bari gupfa bamaze kugera ku rwego rurenze igipimo. Bavuga ko bagomba kugabanya ingabo zabo mu bwoko bw'Abanyarwanda. Abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda burya tuzikuremo ko turi Abanyarwanda no, kuko dukurikije amateka uko yari ameze, Ububirigi Conference de Berlin itari yaza kugira ngo ikate imipaka igere gutya na gutya, abajyaga gutanga raporo bajyaga kuyitanga ibwami harihe, ibwami hari Nyanza. Sibyo? Icyo kintu tucyumvikaneho, niho bajyaga gutanga raporo. Nyuma rero baje gukata imipaka, u Rwanda igice kimwe twebwe dusigara muri Kongo, twibona turi abakongomani kandi imbere turi kuri kote y'u Rwanda. Ikindi gice cy'u Rwanda kiragenda kijya muri Uganda. Hari n'ikindi cyajyanye ari za Kabagwe ari he muri Tanzania. U Rwanda rusigara uko rungana, nta nicyo bahinduraho.
ariko twe tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi nous sommes fiers de parler la langue kinyarwanda. Nous sommes des rwandophones, les Congolais rwandophones. Muri Kinshasa babahiga bagira gute bagafata bamayanga bagafata bande, vous êtes toujours les rwandophones kuko ntabwo langue maternelle uzayita, langue maternelle ntabwo wayita. Operation zamaze gupangwa kandi avuga ko aribo bagomba kwikiza cyane kuko ngo aribo bafite n'imbaraga bazi no gupanga operation muri FARDC, bakavuga mu gihe cyose bakibafite ko bafite ikibazo gikomeye. Icyo kibazo gikomeye rero bagomba kugikemura ari ukwica abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Abavuga ururimi rw'ikinyarwanda rero muri FARDC mukuwe ekenge, mumenye icyo gukora. Ndabizi ko ariho benshi banga M23, banga twirwaneho, urwango mbese rumwe rubi, ariko nimutekereze ko uko mwanga bene wanyu bariya bandi mutavuga ururimi rumwe babanga byikubye, kandi bababonamo ko mutanga bene wanyu, kandi mwe murabanga. Mbabwiza ukuri, murabanga, mwaragiye murabanga, murabagambanira, murabica, murabanga. Kwa Zarias Ruberwa bagiye kwafata abasirikari ngo bafite nationalité duteze kuko ari abatutsi. Ubu ngubu bajyanywe baricwa, abavanye kwa Zarias Ruberwa bajyanywe baricwa. Je vous dis la vérité, ntabwo bari bubeho baricwa. Escort wa Masunzu kare akagara yarishwe hariya Uvira, inzu ye byagenze gute? Nyakwigendera Alex Rugabisha mwarebye ibyabaye, Gasita baramwanze, Eric Ruhora imbere mwarabibonye, abandi babatega bakemera no kugira ngo indege bayituritse ariko apfiramo umunyarwanda. Baragenda bakabati ngo u Rwanda ngo n'uburozi, ngo abanyarwanda ngo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo n'uburozi. Ba Colonel Gatangi muri uburozi, ba Pendo muri uburozi. Ibyo ngibyo ndi kubabwira ntabwo ari ngewe be mubivuga, byavuzwe na nani na Bitakwira. Ati n'ubwoko bubi buvuka bufite ibintu bibi, nukuvuga ngo n'umwana w'uruhinja w'ukwezi kumwe n'inda itari yavuka bayikuramo kubera urwo rwango rwo gushyigikira. Namwe rero nimutekereza, muri babandi mabwiza ukuri, muri babandi bangwa nuko mwigize utuntu umuntu atamenye uko tumeze. Kabundi mwana w'ikibarizo ariko wabuze mu mutwe, barabanga. Ibyo mvuga uzandakarire. Colonel Pendo yarambwiye ati kuri telefone ngo ningufata ngo nzakwereka ngo nzagira gute ngo ariko ngo wowe ngwiki uzaze umfate, uzansanga uzasanga nkomeye, uzasanga ko navugishaga ukuri, ntabwo nakubeshyaga. Iyo Masisi ijya gufatwa barakubeshyeye ngo ni wowe wayitanze kubera ko uri umurwandofone, kandi wari wakoresheje imbaraga zose wicisha abana banzayitura bose barapfa. Abana bari Karongi urabicisha uzi nguri kurwana kuri Gisegeti, bakuriza indege baza kugutariya muri Goma. Gatange uri dispo n'abandi. Ngewe rero ndavuga ariko ikintu kimbabaza cyane n'abantu muvuga ururimi rw'ikinyarwanda mugambanira bene wanyu. Gisegeti ntacyo azabamarira. Nyina yarivugiye aravuga ati ngo bombarde bango bazabande kote, ntabwo ari abavandimwe, nta nicyo tunapfana abarwandofone n'abaswahilofone. Ariko mwe mukakomeza kwihambira. Abari muri Kinshasa, abajenerali bamaze gufungwa muri Kinshasa ni bangahe? Ibyanyu rero kamaze kujya ahagaragara. Babahereje, batanze amezi 6 kugera mu kwa 7. Urugamba no ruzaba rushyushye, nimuza mutabonye liberation ya 23 muzapfa. Ndababwiza ukuri muzapfa, ariko nibyo bizatubabaza kubera ko imiryango yanyu izasigara ari charge. Ariko muzapfa, ariko nta nicyo mwari mumaze. Ba Kabundi, ba Masunzu, ba Gasita, bande nta nicyo munamaze.
bamayanga mugende muboreremo. Gisegeta arajya kubita ifuni. Niho muzabona ukuri kw'ibyo Bemba nababwiraga mu myaka yanjye 36 ko nababwiraga ukuri. Maze gukura tambuza kuvugisha ukuri ngo mbabwize ukuri, bamaze kubapangira. Reka twigire kuri Blackwater. Baba Canshuro baraza babwire ngo kwikiri, bazanye intwaro, baza bifoye bameze ukuntu babyimbye, bameze nk'ibidendo, ariko barajya bakubita isasu rya Kalashnikov. Murareba muzasubira muri Colombia muri intumbi, arubwo muzaba muri imirambo, muzaba muri intumbi. Ari umuvandimwe umwe ujya umbwira ngo Wazalendo n'utwo tugara n'izo za ntuza zandagaswa izindi ngo bitabye Imana. Bitabye iyihe Mana se? Iyihe Mana bitaba? No mu Bibiliya biranditswe. Blackwater yamaze kuza ari nyinshi, babohereza hariya mu mujyi wa Uvira ngo baze kwica mu bwoko bw'Abatutsi ndetse n'Abanyamurenge, ndetse bagabe ibitero bikomeye bakoresheje drone kuri M23. M23 imeze gutya, yabiteguye kandi irabarasa kandi irabafata. Umujyi wa Uvira encerclé. Aho mugiye gusigarana ni hamwe, mugiye gusigarana umujyi wa Bujumbura, ariko nawe ushobora kuza mu kaga mu gihe kitarambiranye. Bujumbura nayo ishobora kuza kujya mu kaga hejuru yuko hari abasirikari b'u Burundi baje kwinjira n'ubundi hariya Uvira no baza guhungabanya umutekano, ariko si abasirikari b'u Burundi komtere, bari kumwe n'abasirikari ba Blackwater ndetse na Special Force ya FRDC, ariko abo bari kuva mu Burundi ntabwo ari FDNB cyangwa imbonerakure, ahubwo ni FDLR. Izo FDLR umugambi wazo murawuza, amahanga arawuzi, ni ukwica bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ariko bo mu bwoko bw'Abatutsi. Gahunda bari bafite mu Rwanda kwari kugira ngo barangize icyitwa Umututsi, nuko batabashije kubikora. Nta bwoko buzamara ubundi, je vous dis la vérité. Iryo ni ijambo navyibuka ryigeze kuvugwaho na Julien Paruku, ubu ngubu usa naho yacecetse n'umundandi. Yaravuze ati nta bwoko buzamara ubundi, iyo migambi yo kumara abandi ku isi ntabwo bizashoboka. No. Ariko umugambi mufite ntabwo uzabahira. Blackwater iri kwegera imbere n'ibikoresho biremereye kugira ngo ujye guhangana na M23. Munibuke ko abarenga 300 barafashwe. Ubu ngubu bwo muri Blackwater bwavuye muri Colombia bwo barabufata kandi akarajya gafatwa, kuko muteye agahinda, muteye n'umujinya. M23 yarihanganye, M23 nta kitakoze. M23 yaragaragaje urukundo, igaragaza ubumuntu, igaragaza kubahiriza amasezerano n'ibijyanye n'amategeko y'intambara, ariko yaba communauté internationale ntabwo mwigeze muhereza agaciro M23. Ibi ni cyagiye kigeze kugira ngo abantu barwane inkundura. Ubu inkundura iratangiye, bya bindi byo kuza mugira abo gupfa bapfe, abo gukira bakiri, kuko nta muntu wavukiye kuzabaho nka Gahongore cyangwa kuzabaho nka Gicwa cyangwa kuzabaho nka Chaîne de Montagne ya Mitumba cyangwa kuzabaho nk'ira misozi ya za Remera. No, twararemwe, turavuka, ariko tugomba no gupfa, kandi buri muntu afite imyaka azapfiraho. Ntabwo twese tuzamara imyaka nk'iya Mugabe negative. Muze yarabivuze Generali Makanika ngo tuzapfa ariko abandi babeho, dupfe ariko abandi babeho. Tuvugisha ukuri, ariko ukuri gutsinde ikinyoma. Blackwater
ibyo muri kwigira. M23 ifite special force iruta mwebwe muri kuza mwabyimbye mwariye za saradine mwakoze kurya. Ntabwo ari bwo bwenge ni mu mutwe. Bajya bavuga ngo umuntu nibyo arya, ariko ntabwo uzavuka ngo uze kwiyahura muri Kongo uri gusanga abakongomani bamaze imyaka bahangayitse, wowe uraje watumbye uraje nguje kuzana ubwo bugoryi. Bazakwereka, bazakwabiza. Blackwater ingamba zamaze gufatwa na M23 y'uburyo bwabo bwamaze gutegurwa mu buryo bwihuse. Abantu mutinya ko abazungu bo muri Blackwater icyo babasha kudukora ntacyo bazakora. Intare za Saramwe nicyo bazakora Maduro. Ibintu rero bikomeje gukomera. Wazalendo nkuko nayo babwiye muri za operation bari bamaze bapanga operation zo kujya bagaba ibitero mu buryo bw'ibanga, ndetse bakajya batungura intare za Sarambwe, bakica abakadre abo bita les leaders locaux. Sino nkuko kwinsakuriza mumbabarire, ni nabyo ni ibinyabuzima babiri kuvuga ibyabyo. Baragenda barapanga. Nuko ngo kugeza amagingo yangaya rero muri operation zamaze gupangwa na Wazalendo zo kujya bica iyo bita les chefs locaux bashyizweho na M23. Muri iri joro ryakeye Kanyabayonga, chef de groupe mu Kanyabayonga witwa Claude, bamukoreye operation baraza baramwica we n'umugore we hariya muri Kanyabayonga yitwa Claude. Murabizi ko nkuko yabwiyeho ahantu bita Buhunda ni hariya hejuru ya za Bupuro, chef witwa Turi hafi nawe yaraje aricwa araraswa n'abamurashe baragenda. Karongi ni hariya muri sheferi yabashari muri groupe mabashari Mokoto localité Busiye Kalonge, uwitwa Simon yaraje araraswa. Chef wa Nyange Bibwe yaraje araraswa. Hari abandi bagiye baraswa muri groupe ya Bukombo. Izo ni za operation n'ubundi bari gukora, bavuga ko bagomba kwica abari gukorana bose na M23. Hari umwana witwa Isayi namuvuzeho, bamwicishije amabuye kuko yafashe megafone ari kuri route Mwami Uvira, ari kuvuga ati bakeneye ko M23 bacungira umutekano apana kuwenda. Bamwicishije amabuye s'il vous plaît. Hari n'abandi bakomeje kwicwa hariya muri Uvira. Nuba ngo operation zikomeje gukorwa, ariko ya communauté internationale ntacyo ari gukora. Imiryango mpuzamahanga nta kintu iri gukora. M23 mu gihe uburakari buzamutse, intare zikabyutsa umugara. Ibiza kubabaho nimugire icyo muza, donc ntihagire uza gushiraho comment. Leta ya Kinshasa yazanye intwaro, ibifaro. Ni ibifaro bingahera? Ni ibifaro 180 byavuye muri Turikiya. Ibyo bifaro babizanye guhangana na M23 byongera ku bindi. Ariko turibuke ko hari ibifaro byinshi byafatiwe mu mujyi wa Goma, ibindi bifatirwa ku kibuga cy'indege cya Ntuza cya Kavumu. Hani Goma ku kibuga cy'indege yari byafatiwe, hari byari byarafatiwe hari byafatiwe hano hafi ya za Mubambiro n'ubundi byari biri gukoreshwa na zangabo za Sadeke bo muri Tanzania. Ibifaro byabo byagiye bifatwa, bakaba ngo Tanzania ngo iri kubizana ngo ikabihereza M23. Hari byafatiwe Cengerero, byafatiwe Rucuru, hari indi ka militaire iri hafi ya za Kaina byafatiwemo. Nduwa ngo nabiriya nabyo barabizanye ariko biraza gufatwa mu gihe M23 ikomeje yafashe indege ebyiri, harimo Sokoi n'indi irikobuta nayo avion de chasse. Drone zafashwe nazo ni nyinshi. Ndababwiza ukuri ko ubu ngubu niho urugamba rugiye gukomera, urugamba niho rushyushye, urugamba niho rwaba urugamba. Reka rero nka Clever Bemba ku Ntare Official nkomeze mbakurikiranire uko urugamba rumeze, ariko urugamba niho rwaba urugamba.